Nimbano oras manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Uray false alarm daytoy apag na tayo ita, kakadwa. Sana rumbang amaupay tayo. Timportante, naramit tayo ti pagrebangan tayo. Chief. Ala, agsubli tayon iti ayan dagiti mobil. Pumanaw tayon iti daytoy a lugar. Lebe. Adaga miss call ni Monica. Apay nga ta. Anya nga ta ti ibaga na ko makanyak. Ada umawawag kanyak. Hello? Sino ka? Apay akas ta ti bagbagam kanyak. Saan ka basta mamatilatan iti bagbagam ita? Malaksid nuyam amom kanyak ti kinasa asino. No di mo kayat nga ibaga no asino ka. Lading itak nga rod. Sakbay ang mamati ak kadagiti bagbagam. Kasapulak pa'y nga umuna ti ebidensya. Naawatam. Anya? Sigurado ka? Sige. Tapno mapanaknakak no agpaiso ti bagbagam. Anya ti makagapo, apay akon kuntakem ni Hepe. Awa niya, Yaya. Adala kayat ko nga ibagakan ko na? Sigurado ka. Ang mga nukumpurmila di tantiplam-planwang, ah? Awan ti dakas sa plano, kunakmat, Yaya. Kayat ko lang ang makasarita ni Hepe Salvador. Taadda kayat ko asaludsoden kan ko na. Ngam saan mat asumong sumbat. Ay, di kagdanag, Yaya. Jak agaramit iti amok anak karikaro apag taodan ti parikot ti pamilyak. Ikarik day. Sino tinang ibati ti daytoy? P1 Mendez. Saan ko nga mo, Chief? Basta kung natikadwa tayo, apara kada kayo dayto nga envelope. Anya nga tatilinaan daytoy. Anya dayta, Chief? Ladawan ni Mr. Wong. Adda kakadwa na sa bali pa'y a Chinese iti daytoy aladawan. Kat nagduduma addi kalibre nga igam ti adda iti sangoda. Ha? Uwin nga agpaiso, Chief. Anya ti kayat asawan dagitoy aladawan. Anya ti kayat apagparangan ti asino man ang nagtaudan na. Chief, di mo't di kalibri mo't laang nga igam dagiti nakumpiskar tayo kadagiti Chinese ang nakarangit tayo iti pantalan? P1 Mendez. Amangan mo't no kayat nga ibagati asino man ang nagtaudan dagiti aladawan, anas ken nga imbestigaran tayo ni Mr. Wong. Agpada tayo iti pampanunutan. P1 Mendez. Panagkunak. Kasta talaga ti ipasimudaag ti asino man ang nagtaudan dagitoy aladawan. Nakakita ka ni Mr. Wong na panijay presinto, amo. Anya tinaramid na itjay. Diyak pa mo, amo. Awan pa iti impormasyon, may papaniti dayta. Ngam binilin kung di kontak tayo. Ngamon na, no anya ti ginagara ni Mr. Wong ni jay presinto. Oh, baka amuan ka dagos, no da impormasyon, amo. Panagkunag. Kasayaatan no siya ko na mismo timagam mo. Amo, anya ti kayat mo asawan. Siya ko na mismo timapan ni Jeffersinto. Bogi. Kampay ini. At dagagaraag kini Hepe. Ngam ti kinapudno na. Kat agala ak iti impormasyon. May papan iti papan ijay ni Mr. Wong. Iti kasta lang ang may dito simbahan, Mayora. Pacheck nga daman ang pakariribukan.
Saan ko nga ilibak dayta, Padre Simon? Amuklatan na may papan ka ni Don Leon dayta, Mayora. Padre, numaminsan. Jakon amuno anya ti rumbeng nga aramidak. Mayora Chona. Kadagiti gundaway nga iti panagkuna tayo. Ket awanan tinamnama. Tila ang Diyos ti rumbeng akumpetan tayo. Padre, Narigat ti mangibaklay iti parikot. Nang runa no ti masiknan, ket kamang ti pamilya. Ngem no saan ang mapukaw ti panagtalag mo iti Diyos. Masiguradok akabala mabaklayan ti uray anya aparikot. Ngamin, saan nakabaybayan ti Diyos? sapay na ko mga rod, Padre Simon. Aramidem lang ti rumbang, Mayora. Kasi ti kanayon nga ibagakan ka. Ket patsek adumtang ti kanito. Amaurnos met lang ti amin. Ket agsubli iti normal ti panagbiagyo. Saan ka sumuko, Mayora? Tati Diyos, sana mangted iti panubok. Asaan tayo akabala na baklayan? Tandaan niyo kumakanayon dayta, Mayora. Agpada nga awan da mamakan pa pambalasang ko. Panagkunak ket kasayaatan da ito'y agundaway tapno makapagsarita ta. Yaya Ising, pinadakkaldak iti pasig anasaya at asursuro. Awan ti oray sang kabasit la kumaama di anasursuro kada kayo. Iso nga ita, tadanagam ko. Panagkunak at karbangak nga ilintag no adaman makitak abigdot. Apay Monica, panagkunam ka di kat addabidot nga aramidan ni papam. Wan, anya, ay sus, pagkunaam balasan ko. Mariklik na kiyaya. Kanadan sumagmamano apamanaknag ko. Iso nga rod akayat ko adoktalan ti agpayso. Tapno mailintag ko no anyaman ti bigdot. Bayat asaan pa'y analadaw ti amin. Anyaman ti panpanunutan nyo ita, boss. Ipagayo lang. Tadyak agpangadwa amang ipatungpal. Tsakpaya mo, Maximo. Malilibo ka kapelaan. Nang lunakit kasi yung bagakanyak Hepe Salvatol. Boss, Dojak lapang panunutan siya lang maraksan. Amahanuan niya na ibagakan ko na. dakil na parikot tinapasamak, boss. Mawatag dayta. Ng panagkunakit, sana rumbang nga dayta timang lapod kada tayo. Maximo. Patsak ka po na pasamak. Paligatan tayo itaktik na Mamatiak. Malaksit ka na kiti polis. Adalat tatao Don Leon ng sipsipot kada tayo. Iti ka nito nga na masiputak, boss. Ikarikan ka. Papatayag atagos sa kunto'y patulog ti bangkay na ni Don Leon. Napatagsakit di tigagarayo Don Leon. Tada kayo pa na mismo ti may dito'y presinto. Diya ko nagpalpalikaw pa'y Hepe. Amok nga da pa nagduado ang kanya. Gapo iti pan nakairaman tinagan ko iti napasama kaya kabangibang nga ili. Adda ka ding agpaiso, ti pa kainaigan nyo, Don Leon? Hepe. Panagkunam ka di. Kat maitured ka pa'y laeng akitain iti diretso iti bata. No adda kinapudno da jay agtaman. Don Leon, Nairwama kon kadagiti pambabasol. Idi damo. Dandanin ay dagilag met. Kapo kadagiti awan met kinapudno na anay pambabasol kanya. Nyam sa anak-anak pailuyos. Iso nga oray siguro anya pa'y dagiti may bakal kanya ka pambabasol. Sa anak ka basta maapiktaran. anya nga mina talaga tigagarayo dito'y, Don Leon. Simple lang. Kaya't kung amuan no anyan tinagpanagan ti panag-imbestigaryo, may papan iti pan nakadukot ko ini. Ha? Anya ti madamagan. Hep. Don Leon,
Addan daron ti pamilyayo. Naited mimitan kadagiti masaknan dagiti amin nga impormasyon ana alami. Ama aramat iti pan nakahiring ti kaso. Iso apa nagkunat? Sana rumbang apakigbiyangan mi pay dayta. Malaksid, no adda talaga ti mayulog abilin, apakasapulan ti serbisyo mi. Panag ko na, katawa ti maraaramidan nyo, hepe. Kas kamitlaeng kadagiti adda iti babaem. Agpapata kayo nga inuti. Ado pa'y tinaskan nga si kaswat dito'y munisipyo, iha. Kasta ka di, mama? Wan, ang mga numasip nga tanak pa'y ket di nga agawid. Amo matadelikado, mama. Diakon makarik na iti buteng, iha. Anya di kaya't mo asawan, mama? Diakab mo, kamkas laawanon ti anyaman na kanyak, nga uray pa'y agbanagak adakers. Anya? Mama, pangasip. Ikaw kumaang sao iti kasta. Ibagbagak laang no anya ti agpayso, iha. Diakon pan panunutan nga uray anya pa'y ti mapagteng ko. Saanen anapatag kanyak dayta. Unam nga danawat mo ang makatulong iti kayak mo adoktalan. Saan ka di? Adda, Simon. Oh, anya pa lang nagdararamidan, Narting. Apaya di mo pa'y laramatan na itanaawat mo. Jak kayat ti agdarasudos, Simon. Ang mga nonyan to pa'y ti mapasamak. Narding, Ang mga numasayang ti amin anarugyakon. No jak maaramat iti husto, dahil anaawat ko. sa bagay, sikat ti pulis. Patsi ka sikat ti makam mo. Noon niya ti rumbang araminan. Agyaman ak tamawatan nak, Simon. Apay kid dinasaan. Basta ti kanayon ngay palagip ko kan ka, Narding. Ipatungpal mo ti umno. San arumbang apat putang ili. Ayan, Jainab. Saan pa yan nagawid, Papa? Anda pa lang itya munisipyo. Da kayo, Papa? Nagapuan nyo? Kaano pa yan naadaan kay ti karbangan niyag saludsod kanya kiti kastamo, di ka? Papa, Uray sa dino ti papanag. Uray anya tararamite. Awan ti karbangam nga agsaludsod. Naawatam ka ni, mo di ka? Anak kalaeng, ket awan ti karbangam. Tandaanam akan hayon daytang. Taka mo na may Casterlake na kita, Maximo. Apay, boss. Anya nga minti marikrik nam. Madanaga, Tsaka mo anya makakapo. Anya? Dahil tagpais to. Oh, hapay nga ta. Boss. Kwa, saan ka ngagpapik to? Ang mga nung nakarkaro na di mo mapagsusurot. Doon niya tirumbang aramidan. Husto ka, Maximo. Saan lumpan? Nas ka nagbalinak na tibkal. Sarak pahabak, Don Leon. Boss. Note mo, Don Leon, kat mapabot nga nak. Kapo napasabak bodega, lamidan tayo kumasa bulab. Wes, tagpitot tayo chay, Don Leon. Nawagak matente kontak ko, boss. Imbaga kapag sa ganahin na dagitidad to, mga tao tayo. Tano bilang lang, umay daadagosan ditoy. Nasayaat. Tsak pa ateo, Don Leon. Isulumbang agbuteng kanya. Tadado amang kabala kalamidan ngam isok. Narigat mat asirukan ni Hepe Salvador. Sa bali ti reaksyon na. Sa anak lang arudan ang nakaala iti impormasyon may papaniti kagkarak kan kuana. Diyak pa'y nadlaw no naawat nan dagiti latawan. Niyam diyak agsatay. No tiam mo ni Mr. Wong, kabailan na. Tuwes, nagbintot tayo tiyagay.
Sa dino nga tati nang ikabilan ni Chona, kadagiti sapsapo na kapapeles. Kasapulak dagiti papeles. Tapno maaramid ko ti Rumbeng may papan kadagiti amin na sanikwa. Itapay lae. Nas kanyag sa ganakon. Aramide kon dagiti ammo ka Rumbeng tapno awanton ti parikot. Apagiso. Dagito'y laki din dagiti sapsapo na kapapeles. Marabid kumadlaing ti Rumbeng. Tinasayaat, alaiklatan dagito'y papeles sa bibliotika. Ijayan ti pangasikaswak kadagiti naskan niya ramide. Babaan kadagito'y papeles. Naibagi jahay tasaan na kamestro po. Sigurado ang masingaag dito silid me, no kilata sa magpan ni Chona. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kinapudno na, Mayora. Nagsarita kami mat kini Don Leon. Ha? Dahit ati agpaiso. Medyo saan la napintas ti banag ti panagsarita mi. Tanagtinag iti sinidir. Anya ti kayat mo asawan, Hepe Salvador. Saan kami ang nakapagsarita iti nasayaat? Gapot ati may papan iti pan nakadukot na idi. Ti kayat na nga ilawlawag ko kenkwana. Anya ni Leon. Hepe, sapay la kumata saan mo aguraan ti asawak. Mahawatak ni Don Leon, Mayora Chona. Ngam panagkunag. Ad-adda matulungan tayo ti asawa yo. No ibagayo mat kanyak no anyaman ti amuyo nga aramidan na. Ha? Mayora, asawa yo ni Don Leon. Mamatiak nga amuyo no anyaman dagiti aramidan na. Dandanin sumipngot, Hepe. Nasken ang makaawi dakon. Nadnadlaw ti kasjay adjar ni Mayor Arugante. At dalaki di muna. Ngam di na kayat nga ibaga kanyak. No kasta nga ron. Posible at talaga akal kaluban na ti aramid ni Don Leon. Ising, Apay, sir. nabayag ka nagpapay kada kami. Nasingid kayo kinityo ng asawa. Gusto ka di. Uwan, sir. Sigun nga rod kin ni Ma'am Chona, kasla kanukabsatan ti pangibilbilangan na kanya. No kasta. Posible nga amom ti amin apalimad ti asawa. Palimod, sir? Ne, anya nga dito apalimod ni Ma'am Chona. Iso nga ro da pagdamdamagan ka. No adda amom apalimad ti asawa. Ay, awan, sir. Awan ti palimod ni Ma'am Chona. Anya kumangay. Ay, Diyos ko. Anya nga tanti mapaspasamak. Anya apalimod ti bagbaga ni Don Leon. Ay, Diyos ko. Amangan no naduktalan na matandi. Ay naapo. Saan kumamay? Sapay la kumatabidot ti pampanunuta. Maximo, kasayatan, nukas iti nalamid Don Leon. Pagpak niyan tamat buyot tayo, iti sabali lokal. Saan adito'y San Bartolome? Ha? Kasayatan kasta, Maximo. Kitaan, Don Leon. Nagpalikot lang iti imbaskag ko, iti kontak ko nagitidloga, ada kabang-ibang ili. Nonya te konam. Iso ti masurot, boss. Kasayatan mabagaan dakos nagiti buyot tayo, nga da dito'y San Bartolome. Ita kasta, agtignay ta na paman sumipngat. Itamot lang, boss. Awagak ita. Alang-alo din, Maximo. Hawagak matan kontak tayo kabang-ibang ili.
Tayo sumakamo sumapol, pagpak niyan dahil chay. Oh, madlawan na dagsun di parikot mo. Talaga, Pogi. Iso pang panunutig noan niya tirombang nga ramidan. Amo, Jak pulos ni namnama tinaduktala. amo. Iso ajak amo noan niya tirombang nga ramidan kita. Amo, nanyaman di kayat mo nga ramide. Ibagam ko malaeng. No ita, awan pa'y Pogi. Basta baybayan nagpailaan ng panunod. Siyak ti masiknan iti daytoy. Iso asyak nga ron, ti magasok. Nagnadlaw iti panagsarita mi kini Mayora Chone. At dalakit dilimlimad na, Simon. Lukas na nga ron. Talagang adda madi nga aramid ni Don Leon. Kasta talaga ti atap ko. Nakasaritam ka din ni Monica? Saan pa'y? Madama nga minti operasyon mi, idi umawawag. Isuasaan ko anasong batan. Amangan nadamat na patag nga ibaga na kumakan ka. Agururayak lang itinapintas sa gundaway. Talaga kasaritak manin ni Monica. Tabarang addan maibagana. Sapay na kuma. Tagbaligi ka amang doktal iti anyaman arumbang nga amon. Narding. Ikaguma, Simon. Tapno agulimat metten, daytoy aluga. Madanagan Ma'am Jonah. Anya ti kayat asawan ni Sir kadagiti sinaludsod na kanyak itay malam. Ising, panagkunakat na doktala ng nilyon ti amin. Anya? Awan namin dagiti ilimlimang ko a dokumento iji silid mi. Ay, Diyos ko. Ma'am Jonah, anya laeng ti mapasama. Diyak amo, saan ko ang mapagsusurot no anya ti rumbang a panunutak? Ma'am. Kung aklano mailimad ko kankwa na ti amin iti agnanayon. Nagkastay mo tan tinapasamak ita. Madanagan ak atalaga, ising. Kanya kay Maximo, natungpal ka di kayat ko. On, boss. Ingka gumaan dagiti buyot tayo ti pimanaw dito San Bartolome. Nagkapatnag ang nagtignay na. Tapno mayakar damat dagiti nabatpati pa nga epektos tayo. Nasayat. Nasilip Don Leon. Tayo di pa'y laeng kat kasdayan ni nalamit na. Boss, Ngam sana bale. Mamatya. Makaliklik tayo matanda ka sa mapasama. ang tirigat na lang, boss. Ang mga nagrarana dagiti buyot tayo. Dan dagiti buyot ni Don Leon, ije kabangibang nga ili. Saan palikot dahi ta? Sigurado saan madihado dagiti buyot tayo. Nga walay pa aglilinupak da kadagiti tao Don Leon. Yaya Ising, anda ka di mapaspasamak asaan ko nga mo? Anya ti kayat mo asawahan, Monica. Nadlaw ko nga min asaan nga agsasaod na mamakan papa. Ha? Ay, kasta aya. Ay, diyak mo da ita ah. Sa bagay, saanin arumbang amas dawak? Tamok ani papamatlaang ti makagapo. No bilang, tasaan daman nga agsasaod ita. Ay, nabalasang ko. Kasayaatan no di mula idan ikaskaso. Ang mga noan yan tumanan ti sungkan iti isip mo. No agaburido ka kadakwada. Yaya, Basta ti importante. Kat aramidem no anya ti husto. Laglagi pem apara metlaeng layta iti pamilya. Maragsa ka na. Tadda kayo man nandito simbaan, Mr. Wong. Amo mat padle Simon. Ngawan laki ti sa kupanit ko. Talakay naldaw umayak ditoy. Kasama talamid ko, sangkat eh. Pudno dayta, Mr. Wong. Kat kasayatan dayta nga raramidan nyo. Naanayas ti biyag. No naasidag tayo itinamarswa. Kasama talaka amok. So nga ulay aglulotap dumdumtang kanyak palikot. Yakla taliwayan o may ditoy. Mr. Wong. Kas ka na yun ibagak kan kaide, Padli Simon. Abang alanak. Tong kaladtak ditoy. Iso pagkayat ko unay umay ditoy simpaan.
Maragsaka na kadagiti ibagbagan, Mr. Wong. Hala, padle. Mabit lang tag dilitsuak di tayan altal. Agkalalagak tay. Di ka kadimapan ija munisipyo ita, mama? Saan pa ilaan, iha? Sana ba natawan mo tinapatag nga si kaswag ita ijay? No adaman, binilin ko mo ti sekretarya nga awagan na kadagos. Mama, anda ka di parikot? Ha? Anya ti kayat mo asawan, iha? Nakatkadlaw asaan kayo nga agsasao ka ni Papa? Apay ka di. Awan, iha. Amumet nga agkakanat ti pampanunutan ita ti amam. Iso asaan amatagtagari. Sigurado ka, Mama? Patyan na kuma, iha. Sika ti makaam mo, Mama. Agpakada ako, Ma. Mapanak iti simbahan. O sige, ngam ikuyog mo ni Ising. Diyak itulok arumwar ka nga agmay-maysa. Natlaw ko ti police visibility ita dito San Bartolome, boss. Amin asuli apapanan tayo. At ang pulis ang nakaposte. Talakag siksikolado, Hepe Salvatore. Kasta lang ata, boss. Anya kayat mo sawan, Maximo? Mga no damay sa bali. Lukas taman bilang. Awang pagdanagan tayo. Adamatan kabang-ibang ili dagiti buyot tayo. Saan ka di? Boss. Kastamatan dagiti epektos. One, boss. Basta tinaskan lang. Sa ganahan tayo. Dagiti anyaman alamidan, Don Leon. Agmano ang Padre Simon. Kasya na kati Diyos Ama, Monica. Naimbag nga orasyo, padre. Kastamat ka, manang Ising. Naimbag ka nakapasyar kayo. Kinuyog ko ni Monica, padre. Taiso tibilin ni Ma'am Chona. Kasta ka di? Padre, adang amin napatag agagarakan ka. Mabaling ka ting agsarita ta? Mabalin, Monica. Papakit din na saan? Agyaman ak, Padre. Yaya Ising, urayan na klaangan iti kotse. Saan na bali? Mabiit ak laang. O sige, balasang ko. Agsubliak nga rodan ijay kotse. Ay, anya nga tatiibag ani Monica kin ni Padre Simon. Apay nga taadi na kayat amang ikaw. Ay, sana baling. Mamati ak ano anyaman tiyo man nakin ni Padre Simon. Sigurado para iti pagsayaatan ti pamilya dadayjay. Talaga nga awan dito'y dagiti ilimlambang ko a dokumento. Nakita nga tanilyong dagijay. Kat iso ti makagapuno apay adi nakasarsarita. Isumot lang at ti makagapo. No apay adamdamagan na ni Ising. No adda ti amuna apalimod ko. Diyos ko. Nabayagan asinalimot-mutak da ijay apalimod. Amang ano na... Makumikom kan sa ngagsuksukain. Jonah. Adda ka bisap sa pula. Leon. Adda nga min sapsapulag apapeles. Anya apapeles. Legal a dokumento dagijay. Nainayon ka dagiti papeles nga impaidulin mo idi kanyak. Anya nga rod apapeles dagijay. Apay aya adi mo maibagano anya a klase dagiti papeles ti sapsapolan. Ibagam kanya no anya dayjay a papeles, Jonah. Payat analimpong pailaeng ti padulot ko. Leon. Adda ka di kaya't mo nga ipudno kanya, ha? Jonah! Leon, pangaasim ko nga, saan ka nga agpungtot? Ibagam kanyak tagpaiso, Jonah. Anya ti kaya't asawan dagiti papeles anasukay na! Anya! Awan ti amo kiti ibagbagam, Leon. Patsan na ko ma! All bound! Leon! Linuko naglaing, Jonah.
Ayok ka! Saan na po na daytan yun? Saan ka, Linoko? Patyan ako. Linuko naglaing! Saan ta nga anak ni Monica? May isa nga ampon ni Monica! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Amo, Monica. Natural lang agparikot ni mamam. Isu nga minti maipit iti nagbatan ti Riri yung agama. No kumata ibagalangan kanyak ni mama. No anya ti ammo na nga aramid ni papa. Saan ko man adungtang iti kastoy ti amin, padre? Rumbeng la maawatam ti inam, Monica. Di na kaya't naguraan ti amam. Isu akal kaluban na, no bilang man pudno nga addamadi nga aramid na. Talaga ang marikriknak, Padre Simon. Ada sa baling aramida ni papa. Katsapay la kumataawan pa kay naigan na kadagiti kakadakos ang napaspasamak. Tano adda. Jack ammo, no anya ti maaramid ko. Ha? Sipod na adda anak itinakam. Naimula iti isip ko. Apasig akin na imbagla ko matirumbang nga ipaay tayo. Iti pada tayo at tao. Kasta ti imula da mama. Kanyaya ising, iti isip ko. Isu nga awan apulos ti kaimudingan ti kinadakas iti kinatao. Katjak ammo, no anyan to ti mariknak, no pumayso man ti atap ko, nga ang mga nodakas gayam ti ilimlimod kanyak ni papa. Talaga adjak ammo no anya ti panunutak, Padre Simon. Akikat, mabalin. Liklikan nyo palang makilangat. Nang luna ka na kinimpoyot nun yun, ha? Nalawag ka di? Siguraduan nyo awan dakas mapasama ka. Amang ano dakas tumanan ni bunga na. Sige. Bye. Nala daw na amilis ko may papangkastoy taktik ka. Hagam sana bale. Boss! 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 Apay, Maximo? Anya mapaspasama kan ka? Delikado, boss. Agpalpaliw ka no dagiti buyot ni Don Leon itinagpak niyan dagiti buyot tayo. Anya? Katno kayaw awag ko laulay kadakwada lumiklik na langat. Ang amday tatiin nyawag kanyak ni Dagol, boss. At ang amin na panan na. Kat iti panagsubli na itinagpak niyan da. Nasiputan na dagiti buyot ni Don Leon. Delikado nga lo no kasta. Awaga mi da. Iba ka magsakara da. Tapno saan na may sagmak o pilang laan. Amo, anya tinapasama. Nangag ko di pa nagsangsangit ni Mayora Chona. Awan ti bibiyang mo, Boki. Amo, Jak kayat apakibiyangam. Noon nyaman tinangig mo. Nahawatam. Uwan amo, matungpal. Ni Monica. Rimwar amo, kaduanan ni mga nang isip. Umay ka. Romwar tamat. Jak kayat taag na di dimansyon. Maaborito ak lang. Uwan amo, matungpal. Kartingan. Hinkay saganan dyan lugan. Tapno makapanautan. Lugan ni Monica day tayo mapasungadak na nakaparaday ti sango ti simbaran. Apag iso. Makasaritak itan ni Monica. Isumot lagayam ang nagparik na kanyak anasken nga umayak ditoy. Tagayam. Hepe, adda kayo magayam. Ne, manang ising. Da kayo magayam. Ayan ni Monica. Adda ditayan ni Padre Simon, Hepe. Apay nga da kayo ditoy. Dito'y ko nga urayan ni Monica. Adda ngamin napatag apag sarsaritaan dakin ni Padre.
Ayan yun, ising. At da kami pailaang dito'y simbaan, ma'am. Apay ka de. Ni Monica, anya tiyar aramidan na. Kasarsarita na ni Padre Simon, ma'am. Kasta ka di. Ma'am Jonah, anya ka di mapaspasama. Nagnadlaw magsangsangit kayo. Saan? Saan ising? Anya kumaga pong agsangitak ngay. Ma'am Jonah, kabisado kan. Di ka makapaglibak kanya. Di nakpagdanagan ising. Basta bantayam ni Monica. Agsarita tantulangan, apaaman ang makaawid kayo. Saan ka matapilpilitan, Monica? Ngam panunutam akanayon da ito'y. Matulungan tayo ti amam, numamwak nuan niya ti aramidan na. Naatak ni Papa? No may papan ka dagiti personal na pagnana, hepe. Iso dalaan ka ni Mang Bogi ti makaam mo, noan niya ti agpaiso. Monica, Ni Mang Bogi ti talkan ni Papa iti amin na banag. At dapay atalkan na daytoy. Ngam ti mismo nga inak. kastagayan. Iso apatyak ano adaman tao ang makaam mo iti amin nga araramidan ni Papa. Awan ti sabali, no saan ani Mang Bogi. Isumot la anad ni Bogi. Anya ti kayat mga asawan, hepe? Ada tao ka binilin ko amang surot ka ni Bogi. Ngam awan apulos tinadoktalan na, ngar aramidan na. Kasta ka di? Dahil tati agpaiso. Angam sana bale, saan kami ngagsapin? Aramidan mi ti amin, tapno madoktalan mi ti agpaiso. Apay kasta ti Jarmo yaya isip. Ha? Apay, Monica? Madlaw nga agner-nervyos ka. Anya ka di ti pagdanagam launay, kat agawit damutan. Ay, pampanunutak ni mamam. Apay ni Mama? Ay ikwa. Amumatan balasan ko. Duadala ang kinipapam iti mansyon. Ang mga noan niya ti mapasama. Ha? Ay, mabalin ka di, Monica. Di ka lang kuman agsalsaludsud balasan ko. Baybay ang naklatan. Oh, anyat madamakan, Maximo. Sigun kadagiti buyot tayo. Awan ka no mo tinapasama karangat, boss. Nasaya to kasta. Nilin ko matanida nga umakarda iti pagpak niyanda. Panawan dan ti lugar ngay muna na pananda. Kasayatan kasta, Maximo. Taligatan. Tlaidol dagiti tao don yon. Amano niya pa'y mapasamak. Boss, Naska nagsikulado tayo. Sayang oportunidad no pilang laek. Iso anaskan. Tinaan-anay panakanhan. Mama? Ilukat mo kumateri daw. Mama? Saan nga agtimtimak ni Mama? Nakaturog nga ta? Tinasayat. Baybay akpay lang. Ang mga nupod no ang nakaturog. Madamdaman to nakasaritak. Inaki din nagsukat. Madamdaman to lang ang nakasaritak ni Mama. Ultimo ni Monica, agat atap iti amana, Simon. Iso ang mamatiak nga da talaga ti ilimlimad ni Don Leon. Darding, posible ka di akaraman ni Don Leon kadagiti kamang ti bagbagam a sindikato? Posible, Simon. Anya, Ngamkas iti nakunakon kan ka. Saan ko akayat ti mangbaskaglatan iti tao? Aging gajak makaalay tinatibker apam maneknek. gusto lang dahi nga raramidan, Darding. Kinaganad ka. Narigatan. Amangan magbalatakit ni kan ka ti amin. Dayta siguron ti saan ko nga itulok, Simon. Jak umanugot, asak tukit din ti madaksan. Isungagan ang nadakmet. Urumbang lang. Pagrabangam adoktalan, noan niya talaga ti mapaspasana. Ngayon pagrabangam lang nga anadan, ti karat ka din.
tinapasamak, Ma'am Jonah. Isin, naamuanan nilyon nga ampun laang ni Monica. Anya, kunak to pa ikat. Sabali at talaga ti panagtibayok ididinamag ni Sir no adamok apalimad mo. Ha, day tadag pa iso, Ma'am Jonah. Ay, Diyos ko. Ang mga no anyamat ti aramidan na kanyak. No maduktalan na asigo din nga amok ti palimod mo. Di ka agdanag. Diyak to ibagakan ko na nga damom. Nga maduktalan nan tumatlaang ti agpaiso, Ma'am. Ha? Ang mga noan yan tukit di ti aramidan na kanyak. No maduktalan na asigo din nga amok ti palimod mo. Isin. Ngam di ka agdanag, Ma'am. Uray anya ti mapasamak. Uray pa'y nga tanudang ranak ni Sir Leon. Saan ka lattabay bayan? Agi-amanakan ka. Sigo din nga amok ang mapagpiaran ka. Ma'am Jonah. Agi-amanak tada ka kanayon iti sibay ko. Agi-amanak tadinak binaybayan isin. Amo ka magagaran kayon, Chief. Gustuwak ka di. Magagaran may papanitian niya, atong. Magagaran kayon, amang tiliw ka dagiti masiknan. P1 Mendez. Agpapada tayo lang iti marikrik na, Chief. Ngam di ka agdanan. Saan da ka abaybayan? Aging gaasaan tayo ang masolbar dagiti parikot. Agyamanak, P1 Mendez. Awan na nyaman na, Chief. P1 Mendez. Madamag kumanlahan ka? Iti kabayag mo niti serbisyo. Napadasam ka din tinagbalin at traidor, iti sinapataam apagrabangan. Ha? Chief, anya ka din dayta asal saludsudom kanyak? Saan ka nga akusaran, P1 Mendez? Agdamdamag aklain. Chief, saan ko man aday ta abanag ti pagsaritaan ta? Kas lang amin naala sa pagsaritaan ta, ti maipapan iti day ta abanag. Sige. Kastoy langan, P1 Mendez. Sapay la kuma, tasong batam da ito eh. Anya day ta, Chief? Kasano ti kinapudnom iti serbisyo. Ha? Sungbatan nat, P1 Mendez. Kasano ti kinapudnom iti sinapataam a serbisyo. Kasano ti kinapudnom, kas may saapan nakabagi tilinteg. Natural. Napudno Chief. Dayta nga rin ti sinapataak. Saan ka di? Sigurado ka, P1 Mendez? Chief, anya ka din ti mapaspasamak kin ka. Apay akas tamat din ti salsaludsudom kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mi Mr. Wong. Anya nga tati masapol da ito ya traitor. Anya ti masapol mo, Mr. Wong. Ano yun? Anya pagpagkapan. Abay palpaliwan, dagiti taom, dagiti puyot ko kabang-ibangili, ha? Anya mananday ta sasawem. Awan ti buyot ko ijay kabang-ibang nga ini. Di ka lagi ti damo. At para talang likaw bagis. Amok na niya kang panulutem. Among matlagayam. Apay nga ron niya agsaludsod ka may lain. No talaga matlaing nga nalay ka. Saanan arumbeng nga awagan nakpay. Ti traitor na iti. Di nagkabailan, Mr. Wong.
Oray pa'y no ado ti koneksyon mo. Tinagto kabailan, Apolos. Anya jay ko naman narding. Agdwa-dwa ak kini P1 Mendez, Simon. Anya, ang narding. Di mo't iso ti kang runan atalkam kadagiti tao. Idi. Ngam no nadlaw mo kadagiti kalabas. Man-manon akakuyog kong agpaliiw. Wenno agronda. Ah, Adda ngamin sa bali nadlaw ko kankwana. Iso adim mistan siya. ibagbagam ka di. Amay sa ni P1 Mendez kadagiti kunam nga itta iti presinto. Kasta ti atap ko. Ngam awampay pamanagnak ko. Anya. Oh, jak lang pagarop. Kas itinakon-akon, Simon. Awan pay lang ti pamanagnak ko. Ngam iti ka nito ang mapanagnagag. Jak amo. Nuan niya ti maaramit ko kenkwana. Imposible nga awan ti parikot, Yaya Ising. No awan ti nadagsan a parikot. Saan nga agpupok ni Mama Ije seleddakan ni Papa? Ay nabalasang ko. Anya nga ti amom. Ang mga nuad darik-rik na na. Apay adi na kayat alukatan ti ridaw. Tapno maamuak no anya ti kasasaad na. Tapno maasikasok. Ay, Wano? Amangan mat na adda ti amom, Yaya. ha. Nay, anya nga'y kumati amok, Monica. Di mat nagkuyog ta. Naggidan ta asim mangpet dito yung mansyon. Makapaatap ti kastoy, Yaya. Talaga adya kun maawatan no anya ti mapaspasamak. Bukos tayo makala na kitibuyot tayo di kabangi-bangili, Maximo. Naululimek, nataltalgad da, boss. Nasaya to kasta. Naligat mapugtuan no anya talaga pang pagkapan doon yon. Boss. Namsana kagsaldan. Boss. Amom no anya ti ultimo remedyo. Anya, Maximo? Tirahin tayo ni Don Leon. Anya? Anga Maximo. Sigurado siyak mapagatapan o dadakas mapasama kan kuana. Nang luna kat indalumnak, sangkate. Ha? Eso para kunakat sana kulit ay tapamuspusan. Hamang nagbalatak lang kanyak amin, no alamidan tayo kasta. Saan tayo kadipay agsubli di mansyon? Jak pa'y kayat, Bogi. Agtalinaid tapay lang dito'y safe house. Namamo. Adadan nga agatap ni Monica. Awan bibiyang ko. Amo. Saan ko apoto tayo ang Monica? Linukunak ni Chona. Isuadyak pa'y lakayat ang makita ti panagrup-rupa tayo mansyon. Tama nga noan niya kiti ti maramit kong katakwada. Talaga adyak malaptang tipong-tot ko itam. Mawatan ka, amo. Kaya't ko apagpalawagan ni Chona. No apay akas siya tinatutala. Yamamangan no saan ko amalaptan ti bagay. Isuasaan ko palang aramidan ti kasta. Narigat kagtepal Bogi. Among dayta. Porno day amo. Ligada nga, tamawatan ka. Nasaya at numawatan lang. Isungag talinad tapay lang dito'y safe house. Baray no makapagpanunutak itinasaya. Umay ka, padre. Dumanon ka. Agyaman ak manang ising. Nakapasyar kayo, padre. Kas lang amin, adda sana nasaya at ang mapaspasamak dito mansyon. Manang ising.
Ha? Isong mayak. Taumayak makisarsarita kada Mayora Rogante. Kanyat ko na buyo tayo imawag. Boss, aging ka ita. Awan pa lang di mansyon ni Don Leon. Ano ya? Sarino na pala na. Napan nga ta kabangi-bangili, ayan buyot na ita. Saan ko masumbatan da ita, boss? Basta tiyan mo. Awan ijay ni Don Leon. Delikado na ito'y. Ang mga nuan yan tumaladitan mapasama kapuanan da ijay Don Leon. Anya tigat mong aramidan, boss. Kaya't ko amuan niyo no sa dino na panan Don Leon. Iti kasta, masakbayan tayo no anyaman plan-plan na. Madlaw ana patag ti pagsarsaritaan da mama kan Padre Simon. Ad-ada itan amamatiak. Nga adda ti mapaspasamak at syak mo. Kati makitkitak ita adjar da Padre Simon kan mamangag sarsarita. Ti pamanaknak. Monica, balasang ko. Yaya? Kita umat gayam da Padre Simon kan mamam ngagsarsarita. Madlaw ana patag ti pagsarsaritaan da. Katno jak mariro. Adda laki di ikumkumpisar ni mama kan ni Padre. Ha? Panag ko na miyaya. Anya ti pagsarsaritaan da mama kan Padre Simon. Ha? Ay jak amo, balasan ko. Awan ti amok iti anyaman a pagsarsaritaan da ita. Basta gayang tinapasama. Mayora Chona. Day ta ti agpaiso, Padre. Pasensyakan. Saan ko maadito iti pagkumpisarak? Ngamdya kon malapdan ti dagansan iti barukong ko. Jak lain pagarok, Mayora Chona. Jak ninamnama daytoy anaamuakan ka. May bilang ka di abaso ti kasjay anaaramid ko, Padre. Saan ko nagayatan ti amin? No adaman nagladingit iti daydi akan ito. Siya, gaputa siyang ti inaan na pukawan iti ana. No siya klamay sa, Mayora. Awan ti basol mo. Tilang makunak abidot. Ket iso ti panangilimod mo kani Don Leon nga asawam. Padre. Jak mababalaw ni Don Leon. Doon napalalo ti pungtot na. Gapoy tinaduktalan na, Mayora. Talaga ngamin anasakit iti beneg na kas lalaki. Ikagumam alitupan tinagbasulam kan ko na, Mayora. Barang nadumtang matlang ti kanito, amaawatan na. Luapay nga inlimad mo kan ko na ti amin. Ano jay ko na, Pogi? Amo, kawawag ti kontak tayo. Kaslagat atap kanon kan kuana ni Hepe Salvador. Anya? Tay tatagpay so, amo. Isa binilin ko nga ganad kumakanayon. Panagkunayo, amo. Kanya nga ta, ti kapintasan na maramit. Tsaka mo, tinagpay lang singaan ni Pogi. Nariribok ti panunod ko ita. Tsak kaya't ti masinga nga agpampanunod. Kanya nga Maximo, at Don Leon iti mansion ta? Ay, awan pa boss. Saan pa yan nagsubli? Ano niya? Sumagmamanon altawawan ijay Don Leon ah. Ay, tangarot gat, boss. Saan tayo nga mo no anya ter aramidan na? Makapadanag talaka. Ang mga nubakla tayong tulangan no anyaman iwayat na. Tinasayat, boss. Pagsaganaat, dagiti tao tayo. Sige, ulay no at dada kabang-ibang ili. Ibaga magalel toda. Tapno makaumay dadakos, no kasapulan tayo ida. Mama? Iha, si Kamot Gayam. Mama? Sumagmamanon nga aldaw asan ang nagawawid ni Papa. Sa dino tinapanan na. Apay asaan nga agawawid? Ada na patagnas as ikaswan na, Iha.
Day ta kadila ang ti makagapo. Ada, importante unay abanag, anagapaan mi. Anya day ta, mama. Pangaasim, iha. Saan pa'y nga ita ti umno akan ito tapno maamuam? Iso asaan ka kuman nagdamag? Ni, ungor tilugan ni Papa day chay. Addan ni Papa. Yun, agyaman nagtanagawid ka matlaan. Sumagmamano nga aldaw adi ka nagawid. Nagdagdanag kami kan ka. Anya kumangay ti pagtaragam. Leon, asawa ka. Apay ket din adyak agdanag iti saan mo apa nagawid. Napanunot mo kumatay ta. Idi ka nito alinokonak. Mabalin ka di yun. Ikanak iti gundaway ko nga agpalawagkan ka. Anya pala kumatilaw-lawag mo. Ti kunang kiti. Kaya't mula ang adipensaan ti pananglukom kanyak, Chona. Diyos ko, apay ngamin adinak kayat adenggan. Mapalin ka di, Chona. Di ka sangit-sangit iti sakop. Saan ang maagasan dagiti luam tinakaro asakit tinagam ko amarikliknak? Nabayag apanawan alinoko na. Ita, kaya't mo amawatan ka! Ala, no di nak maawatan. Adakan kadaytan. No di nak mapakawan. Adakan kadaytan. Ngampang nga asin. Nasaan mo ko mga ibang baga akan ni Monica? Anya ko maaga po adyak ibaga. Rumbeng lama amuan na. Tapno di na kontraan day ampon! Pangasim yun. Amang ano pumanaw ni Monica no maamuan na tiyang paiso. Di na saysaya at no pumanaw! Diyak ka sa pulang ti sukir dito pagtagak, Chona! Isungawan ti bibiyang ko no bilang ta pumanaw! Makaamon iti bagina. Tawan ti bibiyang ko kinkwana! Pangasim yun. Saan ko ba? Pangasim. Nagparintumang ka iti sakop. Chona. No kasapulaan yun. Ang pagpakasyakan ka. Saan mo nga'y pagpakaamo ka ni Monica? Diyak mo no niya ti aramidan no bilang pumanaw ni Monica no maamuan na ti kinapudno. Pangaasim yun. Maasi ka kuma. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sigurado ang maragsakan kay iti adamag, boss. Ano na ita, Maximo? Adda ni Jay Mansion ni Don Leon. Nakasublain. Namo nyo ka din o nagkapuan na. Saan nga mo dyan tao tayo nagpalpaliyo, boss? Basta tinyawag na lang kat adda ni Don Leon ni Jay Mansion na. Poli ata! Boss. Naskan mamuan tayo no nagkapuan na. Tapno masakbayan tayo no anya plan-plan na alamidan. Sige, boss. Wah! Yawag ko nga munda no sa dino tinagkapuan ni Don Leon. Kanuan niya tinaramid na. Nakaskas daw. Saan ka di, Yaya Ising? Ti anya, Monica. Sang-sang patlaang da papakan mang bugi. Ngam pimanaw da matladakos. Amangan no adda pa iti di nanalpas nga asikasun na. Iso apimanaw mutlaang ni Papam. Sa balidag parparik na kanyak, Yaya Ising. Ha? Anya ti kayat mo asawang? Inakasarita ni Mama. Amang ano nagapadamanan. Katnoan niya di inaramid nan kan ni Mama.
Itayat pa'y langad na dito eh. Ngam awan pa'y lati uray anya anangag ko. Manipod kan ka, Simon. Narding, Di mo kadi kaya tikada? Kagura na kadi? Wano anya? mabaling ka di. Saan ka kuma ngagpanunot iti no anya ladita? Simon, adda ka di parikot? Kuha, awan Narding. Awan anya man na dito yung pampanunotak. Patsa ka mapunas tungod lang dito eh. Anya nga min dayta. Narding, pangasin pa di mon pilitin nga amuan. Personal dito eh. Ketjak mabalin nga ibagakan ka. Sapay la ko matamawatan, Narding. O sige, saan ka pilitan, Simon? Ngam no bilang lang takasapulam tigayam ang nakasagana adumngag. Itinuan niya man dayta. Laglagi pam. Addak lang dito. Di ka makapaglibak kanyak, mama. Nakadkadlaw iti langam anak sangsangit ka. Monica, iha. Awan anyaman na daytoy. Ibagam kanyak ti agpaiso, mama. Kinabil na kakadi ni papa? Ha? Pangaasi, mama. Ibagam kanyak no kinabil na ka. Saan ko nga itulok akabilan na ka ni papa? Saan anaing kalintagan dayta? Saan, iha? Saan nakakinabil ni papam? Apay nga rod anak sangsangit ka. Iti anya aga po. Imbagak matankan ka nga ada tinapatag-abanag asaan mi anag kinaawatan. Dahil ti makagapuno apay akastuyak ita. Ngam saan nakakinabil ti amaham? Sapay la ko mga rod takas tangag paiso, mama. Tanudang ran na kayo ni papa. Diyak lakit di mapakawan. Susuhutan ito ti tao tayo, dadon leon kan bugi, boss. Nasayatan mamuan tayo no sarino papapanandon, Leon. Nalaklakamat mamuan tayo, no anyal alamiden na. Pudno dahi ta, boss. Iso binilin ko adi na idasal dengan asurutan. Aging gaamamuan na no sa dino ti pagtulungan da. Kamaod dyanan na. Mamuan tayo matlangan no sarino papapanandon, Leon. Nalaklakas siputan tayo no anyal alamiden na. No anya plan-planuan na. No bilang tamamuan tayo, no anya ti plano ni Don Leon. Anya ti ramidan tayo, boss. Anya pa'y kuma. Unaan tayo, Don Leon. Daklakit itulok mamaysanak mananday jay tao. Amo, masigurado ka data ti sursuruton di kotse. Ngay tayo pa'y umipipos ka data. Nadlaw mo matgayam dayta. Wala mo. Ngam relax kayo lai. Siyak ti makamu. Jack itolo. Saan, Bogi? Siyak ti manggibos iti no asino man ang nakalugan iti sumarsaruno kanata. Amo. Nabayagan adyak na aramat ti paboritong apaltaw. Iso asyak ti manggibos iti awanan bayin. O sige, amo. Mangkita kiti napintas a lugar. Dahil tayo makarami diyo, manyaman ti kayat diyo marami din. Nasurutan na kami nga tamat laeng tawanan bayin. Amangan no sa bali at talan ti tinurong na. Ison sa tayta. Isungag pa iso. Isagangat ti paltok ko. At tayta. Pasatagong. Diyak pala nagkupas. Nyamnas kanyang sigurado ha. Asit kak, tapno sigurado ang mapatay ko tawan ng bayin. Saan nag-amamatikan ni mama, Padre Simon? Anya ti kayat mo asawan, Monica? Anya ti kunam asan mo apat dyan ka ni mamam? Ti kunana asaan a pinasakitan ni papa. Ha? Kinabil na kun itinaminsan ni papa. Katamok. Kinabil namat ni mama. Isu akas dyan na laos ti panagsangit ni mama.
Ngam saan akayat nga klo na ni mama. Kaluban na lakta ni papa. Di na kayat nga ibaga kanyak ti agpaiso. Monica, amangan magpaisumot asaan akinabil ni papam ni mamam. Ha? Nakitam ka din nga adagapuanan ti kabil ka ni mamam. Ada ka dilimitam itirupa na? Wano ititakyag na? Posible agapuanan ti pan nakakabil na? Ha? Awan, padre. Oh, makitam? Awan tinakitam posible apagilasinan ti pan nakakabil na. Oh. Iso posible nga rodmat nga agpaiso ti kunana. Asaan adinangran ni papa. Nasulutan nga tao menos sa rino na parandon, Leon. Apaman mamuak no hanya plan-plan wana. Talakaw na akon. Ni Don Leon. Kapay nga tao mau awag. Hello, Don Leon. Nakawag ka, Mat. Mr. Wong, iti sumaruno amang bilin ka iti magpaliiwan o panggap iti takis kanya. Siguraduan abay tayo partido. Tapno saan amay sakmam. Anya kayat mo sa wan, Don Leon. Di kan agin titi ambo, Mr. Wong. Mangibaon ka laing iti mga akop iti bangkay ti buyot mo dito sityo kamagkaan. Asidag iti kalintaan. Ay, Mr. Wong! Pinutin na salitaan me. Teka di binilin Maximo jay inyawag na kanyak. Laskan makasalitak Maximo. Saan pa'y asimangpet ni Monica, Ma'am Chona? Kunana itay ama panlaeng ije simbaan. Ngam saan pa'y matlaan nagsublay? Ising. Ma'am Chona, adda ka di kinapudno ti atap ni Monica. Adangdangran na ka ni Sir Leon. Maaklon ko ti anyaman nga aramidan kanyak ni Leon. Tijak maaklon. Katno ibag anak ni Monica ti agpaiso. Ha? Anya ti kayat mo asawan, ma'am. Amangan no anya ti aramidan ni Monica no maamuan na ti agpaiso. Amangan no pumanaw. Tijak maaklon day ta, ising. Ay, Ma'am Chona. Iso asapay la kumata saan nga ibaga ni Leon ti agpaiso ka ni Monica. Adda si Mangpet. Amangan no adda ni Monica. Diya kung nakontak ti tao tayo mang palpaliw ka ni Don Leon, boss. Anya? Anya nga tanti na pasama kan kuha na. Tiyawanan pa in Don Leon. Puno laki din nyawag na kanyak. Ha? Anya ti kayak mo asawan, boss? Tinasayat, lumwalta. Kalti nga Maximo. Ada na patag papananta. Lumaban tayo man na safe house, amo. Ngam nagsubli tayo mo dito yung mansyon. Kalpasan ti pa nang ipakniyo, itinang surot kada tayo. Sigurado nga, Bin, nga adamat iwayat ni Mr. Wong Pogi. Iso nga oray, jak pala kumakayatag na dito yung mansyon. Kapilitan ang nagsuplita. Amo, itay pailang nga kumitkita dito ni Mayora. Ang mga no agatap, kaputa saan yung mat nga minakasarsarita. Agatap aging gaiti kayat na. Awan ti bibiyang ko, Pogi. Amo, kasi tinagunakon ka. Jak pala kayat akasarita ni Chona. Ta mga noan niya pa'y timarami ko. amo, ti kotse ni Monica ti dinteng. Si Mangpeten ti ampo. Boss, talaga na tayo ti binilin tayo. At day tapay lang ti bangkay na. At da iti unag tinaibong para kotse na. Ti ayop Don Leon. Talakatuso. Kasayatan siguro na i-report tayo dati, boss. Tapno kang maganda iti pulis ni Don Leon. Saan? No alamidan ta dayta.
Sigurado agbalatag kanya kamin. Ha? Alangit din. Kasayata no maulaman ti kotse, kalaman bangkay. Tapnawanan ebidensya mahala na kiti polis. Ulaman mon kotse na idong pal, Maximo. Itay pa'y lasing mangpatak akit kita anak ni Papa, Mama. Panggapnak siguro asitaran. Gaputari mo arak manan. Kat imo na pa'y anak kasubli dito yung mansion, ngam iti siyak. Iha, pangaasim. Mapan kan ija silid mo. Di mo kuman rubruban ti anyaman amarikrik na ni Papamita. Amang ano anya apay ti maramid na. Saan ka mabutang, Mama? Awan mo tidakas nga inaramid ko? Isa pa nagkunak at saan arumbang agbutang akan ko, ana. Iha, siyak kumatidanggam. Siyak ti makaamuno anya tinasaya at parakan ka. Iso adumngag ka kumakanyak. Pangaasim. Aguray ka man, Mama. Anya aya ti pagkaskastaam. Apay aya akas lata kabutang mo. Anya ka di at talaga ti mapaspasamak. Imbagak matankan ka, saan ka di? Adda saan mi anag kinaawatan ka ni Papam. Tiyak kaya't amarubruban, no kaunat na ka. Isa pang ngaasim ko matadangganak, iha. Alan, pangaasim. Ipangagnak, iti ibagbagak, itakan ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ayaw talaka, Don Leon. Torso! Panagkunak! Katadamat lang basol dya tao tayo, boss. Saan nga minanagannan? Sapakay. Agpaso na ita. Talo na kanad. Saan ko man ay sagmak? Isopasol na matlaang. Tilang adat na ita, boss. Sigurado at tagtagipasitan da tayo manen. Sigurado da ita. Panagsaan ko makustuhan. Kaslagal alangugan pa lang dito lapayag ko dagiti yung bagana hindi mawag. Relax, boss. Saan kayo apailuyos iti awag na kada kayo dahi jaya doon yon? Sigurado saan kayo makapagpanunot iti nasayat at diskarte kag pailuyos kayo. Opel lagi ni polis na sabat tamak si mo. Sinalono titlak ti bombelo. Sigurado na amuandan ti may papanitilugan na nauran, boss. Agturong dalakit di dyan naggapuanta. Agyaman at Leon, tauray kaskasano. Pinatgamtikid daw ko asaan ko maamaamuan ni Monica ti amin. No saan man nagsasaw ita? Saan akayat asawin da ita? Apinagkankan, Chota. Ha? Leon? Ama mo na. Awan ti asino man ang makalapad iti anyaman akayat kong aramidan. No ipilit ni mo ni kati anyaman adyak kayat nga aramidan na. Iparupakin ko na. No anya tipod no akinatao na. Una yun, Leon. Tinakman lakad mo. Awan ti karbangam nga agreklamo iti no anya ti kayat kong aramidan. Laglagi pa masikati nagbasol, Chota. Ha? Basol mo amin dagitoy mapaspasama kita. Isong awan ti karbagam nga agreklamo, tasika tinanggirugi iti amin. Panagkunagkat na igagara tayo dyan na pasamak, Simon. Apayan ako ng tikas na, Martin. Gaputada na sarakan dagiti bumbero ang nagkargaan iti gasolina, iti asideg dyan na uram alungan. Nalabit nga yung gagara da nga inuram tilugan, tapno saan na maduktalan, no anya talaga tinapasamak. No kasta, sana talaga disgrasya lang dayay. Patsa ka saan? Uray ti hepe dagiti bumbero. Kastamot lang tinakunana nga atap na, iti nagsarita kami. Anyan. Aking bangkay itinasarakan dayay. Saan pala na bigbig? Awan pala ang tilid. Iso aday ta ti madama, ama as asikaso.
Saan mat siguro anarigat ikidkidawon ken katiinam? Saan ka de? Nalakamot la siguro no patgam tikiddaw na ken ka. Panagkunak yaya ising, awanin ti lugar ko dito mansyon. Ha? Anya ti kayat mo asawaon? Kasla ngamin saan ako nakamang ti pamilya. Igapo ka dagiti mapaspasamak ita. Anya? Ay unay kan balasang ko. Saan ko maatila pampanunutem? Apay ko maako naem asaan ka akamang ti pamilya? Gapo ta oray ni mama. Paritan akon nga umasidag kan makisarita kan ni papa. Nalawag met ye ko na ni mamam. Adda ti pagdaldalanan da ita kas agasawa. Iso akasayaatan no baybay am ida amang resort. No anyaman ti parikot da nga agasawa. Ngam kas anak da. Panagkunak katrumbang laang mat amaamuak. No anya ti pagdaldalanan da, saan ka di? Iti kasta, makatulong nga kadakwada. Dahi tala ang matikal kalikaguman. Kurado ka ka din, hindi na itapanggap mo, boss. Well, Maximo. Basta siguraduam sa nabidot bilinam, ha? Ipagpakaunak lang, boss. Uray saan amabisto dagiti pilinak. Sigurado nga mulata ni Don Leon at datayo ti akin aramid iti amin. Amok dayta. Namnama akong dayta, Maximo. Nga mawanan nyaman na. Timpultan ti ita. May baliknak Don Leon. Sanak mabutang kan kwa na. Nga ulay at datayo tilitolyo na. Boss. Alamid ang bilin ko. Tayo so pakalagsakak, Maximo. Matungpal, boss. Namnaman niyo ang mapasanak ti kayat yun. Asino Jerry Muarbogi? Ni Monica amo. Agmay-may sana laeng. Natagkad at talaga ti ulo na. Aramidan na lang tati kayat na. Kasla at dati karbangan na kadagiti sa nikwak no masasta. Amo. Nutsak lapang panunutan ni Jonah. Talaga kinumprontar kod ni Monica. Amo. Kaya't ka di asawan na ita. Asan nyo na bakibiyangan ni Monica? Amok no kanya ti pampanunutan, Bogi. Nyambalagan ka. Amangan no tumangad kay ti barsa ka. No patuloyem ti anyaman niya gay ay ayam ita iti panunod mo. Di ka di maragsakan, tasaan na ka naparitan ti amam arumwar. Sana kas idi. Ako namlan kasla kabalot iti mansyon niya. Sa bali ita, padre. Panagriknak. Kat saan dakon nga ikabkabilangan iti mansyon. Pagkunaan ko mamet, Monica. Paritan nak ni mama ang makisaok ka ni papa. Madla ko akas la ilikliklik nak iti may banag. Ngamjak mat amuno anya. San mat siguro dakas. No anya man day taabanag ako nam apang iliklikliklikan kan ni mama. Saan ka di, Monica? Padre Simon. Apay nagtulnog kalagtan. Amok aparay ti pagsayatan. No anya man ti pangiliklikan ni Mayora kan ka. Diyak amo na anya ti rumbang aramidag. Matikawag. Iso adi ti simbaan, tinagkamanga. Ti awanan pa talaga na to rin. Anyaman nga tanti bagana kanya. Anya ti masapol mo, Mr. Wong? Don Leon. Saan ngay di aming kuntaway kat sikat palike? Kataanam, saan may saltaw? No ibagbagam ti kastaga po'y tinapasama kiti tao mabinilin mo amang paliw kanya. Ibagbagakon ka. Saan ka nga agbalin kanya? Para nakita, Don Leon. Anya ti kayat mo asaway? Ulayam lang ano niya sulpling sakin ka. Bye. Hello? Mr. Wong? Hello? Ti ayop a Mr. Wong.
turedan ang nagsao kanya kitikas dyan. Siyak pa'y kitin tibot-bot nga na. Ha, diyan ito lo. Agalawad kanyak na dyan, Mr. Wong. Ipakita kinkuan ano sino ka talaga dito'y San Bartolome. Jaknam naman da ito'y ayo umay mo dito eh, Monica. Anya ti may paikokan ka. Hepe, di mat na ibaga kada kayo iti na minsan. Ano mabalin kat paliiwan niyo kumani papa? Mararamid da ita, Monica. Iso na lang tawan mo ti madlaw jay taok. Asan ang sayat ngar aramidan ni Don Leon. Sigurado kayo, Hepe. Kasta ti initial a report kanyak ti pulis a binilin ko. Ngam di kagdanag, Monica. Maituloy ang mapaliiw ni Papam. Sursurutan na ka din ni Papa iti amin na papanan na. Ladingit nga ibaga. Asaan na maaramid ti pulis ko ti kasta. Gapot damat lagi ti gundaway kasapulan mi ti serbisyo na. No adda misyon. Sa bagay, maawatak day ta, Hepe. Ngam sapay la kumata at damat la ti maduktalan nyo. Maipapan kan ni Papa. Ma'am Jonah, saan ang makaignan ni Sir Leon? Kaslanta pa kaburiburan na. Madanagan ising. Amang ano kalaat nga iparupa na ka ni Monica ti kinapudno. Ma'am, apay no si Kanti mangibagakan kwa na iti amin. Unaamon ni Sir. Diyak ka baanan, ising. Maamakak iti mabalin nga aramidan ni Monica no maamuan na nga isukat ampun lagayam. Ma'am Jonah, iso mariribukan akmat. Diyak amuno niya ti rumbang nga aramidak. Nang runa numariknak asaan ang magustuhan ni Monica, ti kanayon nga ibagakkan ko na, aliklikan na pailaang ni Leon. Abay, kasta tilangan, Simon. Adda ka di parikot mo? Awan, Narding. Diyak la malipatan tinakuna ni Monica. May papan iti parikot na iti pamilya na ita. Simon? Mariknak ti marikrik na ni Monica. Iso ama-amakak iti mabalin nga aramidin na nubilan. Taan niya, Simon. Apay, adi mo kayat na ituloy ti kayat mga ibaga. Amumot siguro no niya ti kayat ko asawan. Saan ka di? Sa bagay. Alangarad, diya ko nagbayag. Naskan na makasaritak dagiti kakadwa. Para ka dagiti daduma pa'y abanag anaskan nga asikaswan. Nabayag kan sa Monica. Pasensya kayon, Mama. Diya ko napupuutan ti oras bayat ti kaaddak iti simbaan. Iha. Ngam saan kayong agdanag, Mama? Awan ti dakas nga inaramid ko. Iha. Saan ko nga ibagbaga nga adda ti madingar aramidam? Diyak la kayat nga agsubang kayo manan ka ni Papam. Amang ano marubruban ti anyaman amarikrik na ita. Mama? Diyak kayat nga ad-adda nga agaburido ti amam, iha. Di kay agdanag, Mama. Agtong palak kada kayo. Ngam no adda ti madlaw ko asaan anasayat. Ladingitak. Ngam talaga akong prontarik latta ni Papa. Anya? Monica, dayta ti saan mo nga aramidan? Saan mo akomprontaran jay amam? Nga uray anya ti mapaspasama? Nangag ko ti panagsarsarita yung kini Monica itay. Sakbay asumit nga. Leon. Husto tar aramidan. Bilinam ni Monica alumiklikan. Bilinam. Adina kon kontraet. Tadyak agdwa-dwa amang pabain kan kwan. Anya? Maaramid mo ka di dayta iti anak mo, Leon? Saan ko nga anak ni Monica? Saan ta nga anak? At daigam ko apamanagnag. Leon,
saan laing niyag bintot. Ta sigurado amabainan. Numamuan na tagpaiso. Nga isukat may salaing... Anya tagijay apo to? Diyos ko, anyat mapaspasamak, Leon. Diyan ka mo. Inakitain! Ay, Diyos ko, anya nga tanti mapaspasamak. Tinasayaat, mapanak iti ayan ni Monica. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Boss, di ka makit na. Pampanunutak kami no anya sumaluno mapasama. Boss, kas na ko namon. Awaran sa bali atapan Don Leon iti anyaman mapasamak itay jay mansyon. Bakit niya, boss? Amo nalata na datayo ti makagapo. Ngam kinulak magten. Hulay niya pa atapan na. Nakasakarak. Tinapatag. May palik na kan kwara saan tayo kabuteng day jay Don Leon. Ayan dagiti ka pusor po. Amo, panagkunakit at daday ti balasi ti kalsada. Ala, dahito'y tarabagan. Sige, amo. Karti nga, tamang ano mayan dagiti polis. Matong pala mo. Abto. Itay, porwak kon kadakwada to'y granada. Day, tatirombang kita kayo! Ngamnas ka na makasigurado tayo, amo. Alan, agsubli kayo dito nagtimansyon. Delikado. Saan, Bogi? Dito yaglay. Sa anak amabuteng kadagiti agin lalaing. Agturungan dito dagiti pulis. Siyak ti subango kadakwan. Di ka matala. Anya tinapasamak, Don Leon? Kilaat anak angag kami kadagiti puto. Saan nakabales dagiti talo a gwardya diti mansyon. Iso ada kami kinibogi tinakiranget kadagiti dimi am-amo a sospek. Gad, anya tinapasamak? Sa nagmat anairuam nga garamat iti paltog. Iso medyo madanaganak. Pagamuam, kilaat niya adda tinangagmi agimloong iti Ruarte Gate. Iti palaso ti kalsada, hepe. Anya? Nadlawyo ka di nga dati sa bali nakiraman iti mapaspasama. Tigayat ko asawan. Amangan no dati sa bali at tawa nakita yun. Awan ti nakita, hepe. Nasipngat. Basta ti ko na ni Bongi. Aglingid aklaeng. Agiga adimteng kayon. Kasta tinapasamag, hepe. Makita mo't siguro ti kinadelikado ti sitwasyon ita, iha. Awanan ti kabutang dagiti managdakdakas. Ultimo to'y mansyon, Katrina Utdan. Mama, Maawata mo't siguro itan. No apay nga dagiti gundaway, anasken, alapdan da ka. Wano paritan da ka, rumwar. mas dawak lang, Mama. Anya ti makagapo. Apay nga adda dagiti agpangpanggap iti dakes kada tayo. Naskan ka di pay laang asaludsudom dayta, iha. Simple laang ti sungbat dayta. Talaga asabalin ti taray ti panunot ita dagiti managdakdakas. Awanan ti pilpilyan da. Iso napasamak ti kasjay. Nata, Mama? Anya ti kayat mo asawan, iha. Kasla sa anak ngamin akong binsido. Iti kasta nga imbagayo. Panagrik na kat adanaon o nag-arason. No apay anapasamak ti kasjay. Saan basta-basta lang ti kasjay anapasamak diti mansyon. Talaga si Don Leon. Hakasam taduap na papatay. Kapo palang laot taman so dagiti lokante. Sa ako makustuhan mapaspasamak. Awanan malalamidan me. Kontakin ni Don Leon. Naskar makapanunotak na saya at malamid.
Iti kasta. Makapalas kami. Nasakit lagam ko kasta mapaspasamak. Ni Don Leo manawaw-awag. Sigurado sa bali man ang tulungan sa laitan me. Iti kalitosong patak. Gamlaskan song patak tapno awan makulana. Hello, Don Leon. Nakalamang ka, Mr. Wong. Walaeng kinapapatay mi kanang itin taom aripaot iti mansyon. Idinto, tatalo ang gwarga, di napapatay. Anya ka di mananday tayo magpakam, Don Leon. Ikan agin di mo, Mr. Wong. Sigalaing di makaituran niya garamit iti kasyakan niya. Awanan ti sa palipay. Awanan mo kipagpakam, ha? Saan ka kumagsaw kasta? Hello? Hello? Oh, talaga nasilip na itay, Don Leon. Amo na lata siya kutek. Hanggang saan nakagbutang kan kwa na? Saan, Don Leon, klase tao pagbutnak? Saan polos? Manipod adakas diyan na pasamak di timansyon niya ising. Kanayon maten arom rumarda papakan mangbugi. Monica, Kasano nga rod asanak nga agpanunot at talaga nga adadakas ang mapaspasamak? at dayta ka manan. Mabalin mo't nga agtungpal kalatan itibilin ni mamam. Saan ka di? Yaya. Ay nabalasan ko. Imbaga na matenken ka akumplikado itati sitwasyon. Saan tayo nga amunoan niya dagiti sumaruno ang mapasamak? Iso asaan arumba nga agpanunot tayo latan iti kumpurmilatitan. Basta siya, Yaya. Kas itinakon-akon. Sabali ti agparparik na kanyak. Kat mamatiak, ano ituloy ko ti araramidak. Maduktalak matlaang noan niya ti pudno. Kat maamuak matlaang noan niya ti rumbang ama-amuak. Manipo na pasama kas chay jay manson dagiti lokante. Hawan pa lang inuwayat Don Leon, Maximo. Panag makapatanag. Amangan maklatayo latanan yaman parang balas na kada tayo. Anyak panag ko lang, boss. Rumbang ka di pagsublian tayo langan dagiti buyot tayo dito San Bartolome. Maximo. Kasayatan matlaang no kanayon na nakasagana ti depensa tayo kontra itian niya manaplano ni Don Leon. Lonya kasayatan malamid, iso alamida, Maximo. Kaya bilinim na yung bagbuyot tayo. Tama nga no iso na kitiad at napakaisagmakan tayo. Aging gaidada na pasama kay Dimansyon, Happy Salvador. Kanayon maten arom rumarda papakan mangbugi. Napintas kumagundaway day chay. Tapno surutan dagiti taom. Naibagak matangkan ka, Monica. Makapaliula ang jay tao na awan ti misyon mi. Ngam no kas ita, akasapulak jay tao. Di na nga rod mapaliu ti amam. No kasta nga rod. Siya kun ti mang surot kan kwa na idinalimad. Saan? Di mo aramidan ti kasta. Delikado. Napaggad para kan ka. Ngam kasano ang maamuan tayo. No anya ti kayat tayo ang maamuan. No saan tayo matapaliiwan ni Papa? Monica, siyak ti denggam. No husto amin nga atat mo, nga dati sabali nga ilimlimad ni Papam. Posible nga rod ama isagmak ka, iti plan-planwam apan ang surot mo kenkwa nga itinalimad. Happy Salvador. Mabalin asi ka ti pagbawingan dagiti nalimad akabusor ti amam. Gapo iti atapam nga iligal nga aramidan na. Iso asaan mo asursurutan iti nalimad ti amam. Ta delikado. Nasurukan na makalawas tinapalabas. Manipod adasana na sayat ang napasamak iji mansyon. Mayor Arugante. Padre, San kayo mutkit dia sidiran? Tamok no niya ti pagdaldalanan nyo ita. Ngem kasayatan siguro. No saan kayo nga umidbat iti na marswa. amok aga po ta italaang nga imbayak dito simbahan. Iso akas na ti ibagbagayo ita kanyak, Padre.
Kaya't kayo lang nga palagi pan, Mayora. Amangan ngamin no gapo iti mapaspasama. Ket makalipat kayon kan kuana. Saan to ang mapasamak na ita, Padre? Amo yun o anya tipod no? Naikumpisar kundi amin kada kayo. Maawatan ka, Mayora. Ket kas itinakunak idi pa iladamo. Kasayatan no aramidam ti rumbeng. Tila ang kinapudno ti masigurado ang makatulong kan ka. Tapno sumaya at ti amin. Tapno mailintag ti amin. Naan nayas ti agbyag. Babaan iti kinapudno. Mayora Rogante. Madlaw ang naunag ipampanunod ang asimangpad, Monica. Apay ka di balasang ko. Yaya, nabilang tapod no gayam ti amin nga ibagbaga kita. Anya ti rumbang nga aramidak. Monica, apay ngamin aday tamanan ti pampanunodam. Kasano nga agulimag ka no kumpurmilatan ti sumsumrak iti isip mo. Laglagi pam nga amam ti pagpampanunutam iti saan anasaya. Yaya, amom balasang ko. Tapno agulimag kan, kasayaatan siguro no agabrod ka laengang. anya? Kasayaatan ti kasta. Tapno saan kan nga agpampanunot iti kumpurmiladitan. Saan ka de, balasang ka? Saan ka umadayo? Agtalinaw dak diti San Bartolome. Aging gaamarisot dagiti parikot ang mapaspasaran tayo dito. Amom na niya timadlaw ko kan ka, Simon. Kanayon kan nga agpampanunot iti nauneg. Manipod adda tinaibagam kanyak nga ingkumpisar kan ka ni Mayor Achonan. Saan na day tati makagapon, Arvin? Pampanunutot pa'y nagiti mapaspasamak dito San Bartolome. Ado nga minin dagiti umili nga umas asidag kanyak. Amang ibagbaga amabutang da ka no. Gapo ka dagiti pagtang amapaspasaran tayo ita. Simon. Agpay suman. Saan ka di? Ura sino? Madanagan. Mag-asamay. Mismo amansyon da mayora tinaraot itay na biit. Noon napasaran da mayora ti kasjay. Kasano lang yung dagiti umili nga awan mat impluensya na. Sana bale, Simon. Aramidan mi ti amin. Tapno agsubli ti kinaulimat dito'y San Bartolome. Naimbag nga oras mo, Jefe Salvador. Na kayo naggayan, Don Leon. Naimbag nga oras yung ma'am. Agtugaw kayo. Agyaman ang Jefe. Kalaat sa dito yayo umayo. Adan sakit din napatag agagara yun dito'y presinto. Kumusta ang investigasyon nyo, Jefe? Parag ko nagkatumtas matan ti kabayag ti panag-investigaryo. Tapno maamuan, no asino dagiti rimaot iti mansyon. Sigon iti initial a report. Anyamatan, Jefe. Aging gaita. Initial a report pa'y laeng tinakalap yun. Don Leon. Pangasyo kumata. Denggan nag-Jefe Salvador. Intalagmi kada kayo ti amin. Taninamnaman. Nga adda maaramidan nyo. Nga maging gaita kat initial a report pa'y laeng tibagpagam kanya. Anya klase ti trabaho ti aramidam, Jefe Salvador. Ipagamlayan no di mo kabailan taglusulos kan iti tagam mo. Don Leon. Kasta ti kasayaatan niya ramidan. Aglusulos ka lang kas Jefe ti polisya dito'y San Bartolome. No di mo mat kabailan niya ramidan ti pagrebengam. Awan sirbina ti kaadtam iti pwesto. No inutil ka mat kayam, Jefe Salvador. Nasakit ti panagsauyo, Don Leon. Ngam asino nga tatirumbang amabagaan iti inutil. Anya ti kayat mo asawan. Nasirib kayo, saan ka di? Apay adiyo amirisen, no anya ti kayat ko asawen, Don Leon. Pagpungpungtutan na, Jefe. Diyak malapdan day ta nga emosyon nyo, Don Leon. Ngam tap numapnag kayo. Ibagat da ito'y. Dandanin marpuog ti sindikato nga agup operate dito'y San Bartolome.
Sindikato. Kunam, Hepe. Wen, Don Leon. Sindikato ti droga. Ket mamatiak. Nga damot la ti pakainaigan ti nasao a sindikato. Kadagiti kinadakes a mapaspasamak ditoy. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amo, jackpot dyan, tikas dyan yung baga ni Hepe Salvador. Amok, mangkilkil galayan day jay. Pudno man wino sa antikas dyan yung bagana. Nas kanyagan na tayo po. Amo, Narikatin, ang mga niya kiti ti mapasama. Saan arumbang ayaling-aling ko tikas dyan yung bagana? sige amo, bilhin nagdagiti buyot tayo. Nas ka na mapakaamuan da, tak na muda, no anya ti saksakbayan da. Rumbang laeng, Bogi. Narikatin, ang mga niya kiti ti mapasama. No saan mo ida mapakamuan? Diyak kayat amabisto tayo akas itim bagaday jay nga ginlalaing a Hepe. Boss, may isa kadagiti kontak tayo a pulis ti nangyawag a naggapo iti presinto ni Don Leon. Ket nagsarita da kano ka ni Hepe. Anya? Inyawag na kadino anya nagsalitaan da Don Leon kan Hepe? Saan, boss? Amangan kano ngamin no mabisto, no bilang tagdamag. Anya nga tayo nalamin Don Leon ayan Hepe Salvatol. Apay nagsalita da? Amangan no may papanit tinapasamak iti mansyon da. Ha? Amangan magdamdamag ni Don Leon, no anyan ti resulta ti investigasyon, boss. Kasla jakpatyan kasta, Maximo. Ano ti kayat mo asawan, boss? Amo Don Leon sa kutek na pasamak. Hinawagan ak ngalodan kalpasan lilibok na pasamak di mansyon ta sa kati. So jakpatyan may papan itiday dyan na pasamak nagsalitaan ka. Anya ti kuna na apaman nga imbagam ti kasta, ising. Di na kaya't, Ma'am Juna. Ang talinaod ka no dito'y San Bartolome. Aging gaamarisot ti amin amariko. Anya? Kasta timbaga naman. Talaga adisidido iti kayat ng aramido. Ising, madanaganak. Amangan no agranada ka nilyon, kat maisawang nilyon ti pudno ken kuana. Ikagumaak nga aramidan ti amin akabaulak, Ma'am Juna. Parang numabaw inkumidlaang ti panunod ni Monica. Agyamanak, si kalaagan tinamnamaak ang makatulong kanya kita. Takin apudno na, uray no daak diti munisipyo nga agtrab-trabaho. Jakmot lamay ulo na gitar aramidak. Gapo iti personal aparikot ko iti pamilyak. Pagamo tayo amin no anya ti ugali ni Don Leon, Narding. Aging ka dita? Ket saan ka pa ilangan na irwam kan kuana? Amok, Simon. Iso ngay naramid ko ti rumbeng. Imparupak ken kuana, at andanin marpuog ti sindikato nga adda dito'y San Bartolome. Ket anya ti reaksyon na? Nadlaw ko alim mabaga. Hangam talaga analaing. Imbaw nga dagosan ti saritaan, ket nagparang akaslawan ti amuna. Ibagam man kanyak ti pudno, Narding. Talaga ka din dan ebidensya kontra ka ni Don Leon? No ita, awan pa'y. Ngam talaga nga atapak amay sa ni Don Leon, kadagiti leader ti sindikato. No saan man amay sa kadagiti leader, amangan no iso amismo ti utek ti sindikato. Si kagaya, Mama. Ada ka di masapol mo kanyak? Madanaganak para iti seguridad mo, iha. Anya ti kayat mo asawan, Mama? Nakita mo tinapasamak itay nabiit. Ada nang riribok iti mansyon. Naimbaglakit din, taawan tinaisagmak kada tayo. Mama. Diyak kaya't ama isagmak ka, iha. Iso ano mabalin?
Kidawakan ka. O madayo kasta ka di, mama. Uwan ko iha. Para iti seguridad mo. Saan, mama? Agtali na udak iti San Bartolome. Saan ka pumanaw? Di kay panawan. Tamok ka sa pulanda. Anya? Iha, dumngag ka kumama. Sipod na daanak iti bukod ko, anak ka, mama. Awan pa iti sinukir ko. Akayat yo. Amuyo da ita. Iha. Ngam no ita. Lading itak nga ibaga. Amok nga ada sa bali ang mapaspasamak. Iso sa andak ang mapilit nga umadayo. Tamarikrik-nak nga iti mabiit. Adda manok talak. Mr. Wong, ada ka di masapol yung kanya? Tsaka ko nagpalpalikaw pa, hepe. Himayag na kaya't kumamuan o podno sayang kusang na itanor kanya. Anya ti kayo asawen? At amang ibagbaga sak suspekyo. May papanapasama ki Jamanson lokante. Ha? Ado palikot bakbaklaya kita, hepe. Pangasiyo ko Tasandak mo nilamlaman pa yan niya mapaspasama kini Don Leon. Relax kayo laeng, Mr. Wong. Nang ro nagat awan mo ti kasta at yorya, ti kapulisan. Ha? Jack mo, no asino tinakaamuan nyo iti may papan iti dayta. Ngam bidot ti kasta anamuan nyo. Awan ti kinapudmulan. Saan akayat ni Monica ti umadayo, ising? Inaramid kun ti amin. Ngam talaga di nakayat. Ay, Ma'am Jonah, panagkunak kat may salaangan tinatda pa muspusan. Anya dayta, ising? Kasayaatan siguro no ibagam laangan kan kwa na tipudno. Ha? Ising? Kasayaatan nga agtaod kan kati kinapudno. Ngam ti maamon na pay iti sa balay. Sigurado ngamin anasaksakit nga aklunan na dayta. Saan ka day? Ngam amangan no anya ti aramidan ni Monica. Amangan no kaumat naktukit di. Ma'am Jonah, di mo ka dinapanunot. Nga amangan no nakarkaro akaungat na ka. No di mo pala ipakaamukan ko na ti amin. Ising? Dayta ti maisingasing ko kan ka, Ma'am Jonah. Kasayaatan no sikan amismo ti mangipudno kan kwa na iti amin. Sakbay amaamuan na pay iti sabali. Amay kasta palang kitkitam kanya, Maximo. Boss, sa anak nga pakalaing. Nga mamiris mo mat siguro itan no anya timbo nga tinaramid mo. Aklonak, Maximo. Bidot ajay nalamid ko. Saan ko malumbang na panak di Plesinto na kisalita Hepe Salvatol. May papanapasamak manson lugante. Boss. Kaslasak pa yun mismo nang ibaskag bagi kapoy nalamid ko. Talaga kasta, boss. Masirib ni Hepe Salvador. Iso amamati ak apagat atapan na kaitan dayjay a pulis. Hello, Leon. Agawit kami kinibugi ni Tamansion. Na di mo kaya't nga tataga sa mapasama. Pili naman ang magdampon mo. Anyan, Leon? Una yung tikasta pa nagsasaom. Talaga man. Ampun mo't na talaga na dya mo ni kasan ka di. Igam ko ti pamanagnan. Tanasukay inak dagiti legal a dokumento. Iti panagadaptar mo kenkwada. Iti kay paskay. Leon. Iswabilin mo. Kasayatan pa'y kiti. No jak masangpatan day tangampon. Tapno saan ang matataal ti ataw ko. Pinutod ng kisaritaan mi. Anyan. Talaga saan ang maawatan ni Leon? No apay nga inaramid ko ti kasjay idi. Apay nga min adi na denggan nga umuna no anya tinapasamak idi. Tabarang no maawatan na ti amin.
Saan amang luklukat ni Monica, ma'am? Nakapupok ijay silid na. Sa bagay, baybay amlatan. Nasaysaya at no kas di nga dala ang ijay silid na. Ma'am, Nasaya at no sandang agkita kanilyon. Narigatan no agranada. talaga adi ka makaigna, ma'am. Isuad ang ganak ko, ma. Aramido mon tirumbeng. Diyak ka ba ilan ising? Maamakak. Ngamad-ad nga agparikot ka, no? Le, at dan santa serlon. Mabitla ang tainak ilukat tigay. Itay pa'y nakasangpet kami kini Bogi. Nyang Jack pa'y nakita ni Monica. Nasaya at man, tatinungpal ni Chona timbagakin ko na, ajak kayat amakita tayo dyan ngampon. Ad-adda ngamin. Papa? Anya ter aramidem ditoy. Amok akaungat nak manen. Ngamnas kan ama-amwak, no apay nga adda ng riribok dito mansyon. Anya ko mati bibiyang mo? Una yan, Papa. Iti kasta apa nagsasawyo. Kasla saan dakon nga ikabilangan. Anya ko maaga po, nga ikabilangan ka. Tapno ammo, awan ti karbengam Monica. Anya. Gaputa anak daklaan, kasta ka di. Ana? Asino? Tinag ko na nga anak ka. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, ikituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.